e whaapea le whainga o le mere la lua mun me tia. Only just come and follow Jesus. Na le muli ya. Na tukua rola ia leo, família tukua rola leo. Ola me na fa. Ai ua muli atu ia Yesu. O le whainga malanga ma Yesu. A muli la ua ia Yesu. Tamai o mea la le. Sa fai ia Yesu la wari. Toe watu ia le whamutaranga le toe tau tala le titi. Ua fai malanga le wari ia ma Yesu. E le inoa le wari ia. Pe whawhewhea o na fai la ua. You follow someone, but you don't know how to make it. E lo inoa le wari ia. E na wana le la whau ina ua Yesu. Pa wal mele na muli. E le muli nga le ala wari ia Yesu. Na matai o na au ele wali ia le winga mongi o le upu lea. O te whaia o rua. Wa mai ia tala le tuspa ia. E tau whamanino a tiria. Ia ni nai vaenga la tala mai. Whai malanga mai Yesu. Na wala au lia Yesu le sa tato whai tauhina. Na mai na wala au lia Yesu ia le au soone. O le wali ia tolua. E muli mai a te ia. O le ale mea na wala au Yesu ya te ilato. O le ale mea na wala au Yesu ya tato. O le wala au le wala au Yesu leu so buabu. O le wala au funa le wala au Yesu ya tato. Muli mai. O le talanga leu o watuai na mai. Wala au Yesu ya te ilato. Ina ia fai malanga ma Yesu le mo mo la bana. Wala au ina ia salaban. Eli wala au Yesu nofo mai na le na walu e mai tu si te a onga ye. Ma mai Yesu le sau muli. Walk with Jesus, a journey with Jesus. Ole wala au Yesu na wala au ia ila wali ia tolu ina ia o mai e malanga fatas. Na lua o malanga ina ia ma sami mai no experience. Ele me fai ona experiencing as ele. E a veia tele agro. E tamo yai na tamo mata veio masanita to lo suelo manwenga paualo me su ela la to e me finga ben. Sa e a petera tu fatu ama, sa e fatu ama mombo. E iso we lo fa ma me finga ben. Sa e fo masima. E te iso ba. Na malanga ba Yesu. Ina ia ma sani ma fa wa o le wali ia la loa le winga bon o le ave so tom ina ia tupu ia mafai ona tupu ia e ala ile mafutanga ma Yesu ale ia ile sabalinga ma Yesu pa tai Yesu ma iva vai pa sumare o mea uma nei sai ia fai kamalanga ne a o anu fai kamalanga ne pa tualan fai atu Yesu o mai o te faia o lo ai fa matala i loa pena watu ia Yesu mo no so le tasi ai mo mo mai lo le tala wa pes tala tau roto ia tato ai mai mo mo mai ia le tau le mo fai mai ala fa matala ma le o i tusi le tato fa tau mai le o wa o le a semere le o te fai o te mo ai o le fa ba mai ale fa matala ma bande o lea o ia i le to spunu ma to luone ai mo mai le tangata fai atu ia Yesu lea o le lehi o lea se me o te fai yo mau i le o le fa o lea o a mata ele fai atu Yesu pa o ne Yesu le fai na savalia o fai ne o no so pa o ne da mata sa fa come I will make it. Mai la ia o talanga o lo jai nai e maule. Ona fai atu leo o Yesu ile tau le ne. Na to si le fia ia tala ama tau le. Ya fai to fai tau ye. Mai o le tau le o yo sta bo. Ona o yo se utaia ma tau si tu la fono e te lo ia Italian fai Yesu. Fai atu Yesu e mai ia le ile. Yesu o ma tu la fono spuno tau si. La se isi la manea o te le fai o te mau le ola fa ba to ama le lotu o tanga to lo ele esta na tu
stula fono le lotu o tangata lotu ata tau stula fono ia o risi vaenga fa mai ia le fa talanga le mau o ia o se tangata mau e te loa mau wale fatu Yesu alwe fa tau mea ma tu fatu mai matima o nai fa talanga ia fa tau le tau ale ma ai ia e wali ia na la to fa malanga ma Yesu ole o nei o tonga la iti o te fia o mai ai le tala le le ma fai i tato tau si tu la fo o nei ma wai le lani ma le o la fa amen le ma fai la tau si tu la fo o nei ma wai le o la fa ba lua e mai o lo tato lava tau ma fai ia tato fai ia ni mele ele ma fai ona fao mai nai tatau la ai le tala le tonga le Yesu ma le lile ai sea our nature is evil o tatau natu o le asa we cannot do anything to save ourselves ele ma fai ona e fai o fai se bia e fa au le nai tatau no e folo matare na e fai sto ai ai sea eu atua lá e fantasma mais despaia Roma fitu vai pasuma lalo suiva mai awa o iloa ele ai se merei o no foi te tomu ia tia o lo tino lea awa ia tia o lo to a o te lei lo na fai o merei ana si le ia tato vai tau le esse vai pula só vai ye ta le pamunya tu supaya mai nai mai ma petania nai ai o le na ma o le fa ya o nei ya tau le ya le o mai nai pa tai foi len fai mai le tu fa petania mai ni simeo le ni se e fai mo fian ban ma fa petania for I know that good itself does not dwell in me good itself mai la ya that is in my sinful why wa nei ole tangata angsala ki o ya ka mala apostolo po we wa nei o tangata angsala ba la ya ole ba mana o te fani na tu pito ila the evil I do not want to do this I keep on doing ole nea le amo te le mana o fai ai la va continue mingo se nea le fa mai era apostolo po e fai lo mai ia e lo amo ilo ele ma fai e ta mi to ona fao lai na ita o ele fai ya le ta tu e si ma le ta to fa tawina o le ala ga ya fa na malanga ne pa matala tu Yesu tala na sa to fa tawtana mai o feta ya tu foi ya Yesu le pa oto nei ya e lua tangata na o ifo tala o le tangata la le mo le fa mai so te lona fa mai so la la fo ona e lua ona lo minga le fa ma tato fa mai o le tangata la le o tangata to si ai ai men fa tala tangata la mai Yesu o le pe o le tangata la e tu mai o la o le tangata la na men fai o te maftai ati o le pe o la tangata te le fa mea o te le ami o le ama o te le muri lua o te le pe fo o la tangata o la fama mai e tai lua i mai o sa o ana pomi o te totongi o spulua mea ta ua ia na la uma na mele leika pa mai la leo le fai uma le tala mai no la tula tangata lea au la fo na ta masala le pe mai na ta talo ma fai atu i le tua popolo na fatafata mai le atu wae ia ero fa mai ia te wa o tangata masala le masala tangata masala mai no la ia le ona pam talanga Yesu mai o te fai atu ia te auto na lui foi no na fale wa ta wa mi to vina ai le fa peles mea ma fu amana no fatoi ele ma fai ele tato na tura masala ona tato fai ali meri e fa ola i nai tato e wa ne e pa pele le mera fai o te le tato fasala
O te fia mai ia whamtalanga lea le Ioane 5 vai petos maiva mai fasful. I whamtalanga i whainga malanga Iesu ma rona o so. Lea lava e whaia le process lea na whaia tu Iesu. O mai o te whaia o tau, o te whaia. E upu lea o le whaia. Whamai lola whamtalanga Iesu mai. E so e o tau i tusi. A wā o tau manatu, tau te mauai le ola e whampa. Palare tusi. Tusi lea. Tusi lea. Tusi lea lesa stari la uso. Au yutai au tangata au ma. Whamai lola ia lea o le whamtalanga. Ae lea ma whawhai o tau. O i whamala ia lea o le whawama. O tusi po ia. O lo mori mau ia tia. Tusana, so e tangata ia tusi. A pea la toi mo wala o le whawama. Ai whai mai e whamtalanga Iesu. Ele hei. O lo tusi na. E mori mau e whatatau i a Iesu. Ai le mawhawhai o tō, ina o mai atia i o tō maua i leo. O lea lawa sau le tangata o lo whatatau i tus tu singa. O whatatau ai mori maua tus pai. Ale whawhitau, e leo i loa e leo wari ia. Mata mata i utaia, mata mata tau skula whono, tangata toa anga i lotu. E lau te le i loa. O le Iesu leo sa. O le Iesu nai tō mau le mori mau e tus pai. Ole, ma tayo e fitu pai koe suma tolu sila suma wha. Mai ia, pamtalanga nao lo ia na. Ua nao Iesu lava, o ia, o le ala, ma le kumboni, ma le ola. E lua whaitutoa nasa pamtala Iesu na. O le whaitutoa pātene, ma le whaitutoa pātiap. Nao lo pamtala mai ia outou watu le whaitutoa pātiap. Wae pātene le whaitutoa. E lau te le whoki le ala e tau watu le pātene. E toa telefoni i la tau, e ui atu ai. Wā e mā mi hapi e whaitoa. E lau te tifoi le ala e tau watu i loro. Toi te tifoi i la tau. Ma tua lea e whaina malanga leo lo anu. Leo lo anu. Lea na o wa matua lea mata. Ole, pe talaina e su whai atu i la waria. Muli mon mai. O te whaia o ua. O te whaia o tō. O lea la kore bui lea so o lea. A lea whaia ia lea. O lea whaia ma venga le Iesu. O lea whau na waria. E whau na whea. Lea umai a sampani mele waria u tiro tiro e. O oma whaia Iesu o lo whai. O lea vaenga lea o lo o watua ni whamai. The way of Jesus Christ. O lea au wala o Iesu. Lewa la mei mai ia ta lau. I le isi tu e te toe mauai ia le ano te au o le au wala o Iesu Kiristo. Ioanes 10 vai pas 10. Pe a whai ele maua tatou manuenga le nei, pe ona tala no ai Iesu ma tau le lea, pe a whai ele maua le tau stula fono, pe a whai ele maua i mele nei te whaia ma lau tau tuolotu. Iona lai whau vau, e ala le tanuanga Iesu ma le tau le lea. Iai e ala se isi o wala e te maua. The way of Jesus Christ. O le ala o Iesu. Mai e a whamtaranga leo le Ioane skulu wa mai lo leo Iesu. O le maoi e leise me tasi e sawai na ona ai maoi. Mufas, whao mitia. Ua usau ina ia lato maua leola. Ia maua a tini ia napo Iesu le. E a whai le maua i mea o leo langa le nei martasa i dina martata utuo. Mai la ia leo Iesu. Ua o sau ina ia maua iau, ia maua e tātou. Leola, maua atiri. So, o le awala o ta mawhai Iesu e whamatala i nei whainga malanga. O le awala e te maua ia Iesu Kiristo. Leo se awala i te maua mai se isi mea, o le awala e maua mai ia Iesu Kiristo. Ioanes si manfawe pe ono tatu paitawa ti sima yai. O kusaya tu Iesu Iesu o me yala ma le kumboni ma le ola. Ele o slava senza sisa pe ale mai sta. Maninno le lei famtalanga. Ele o si famtalanga Ioane, ele o si famtalanga Mareko, ele o si famtalanga Whairauma, ele o si famtalanga se isi lava o le famtalanga na pa uma i fonga le faola. Pe mai Iesu.
O au nei o le ala. Leo pumoni ma leo la. Ele ma fai se tasi ona watu tama. Pe ale ui mai la tia. That is the way. O le au wala le na. O le au wala Yesu Kiristo. Le au wala le le tau ma fai Yesu. E fau ina na uso. Mana e fau ma ma ai la maria. I mea umalawa o lo fai Yesu Kiristo. Le au wala na le lo tau fai Yesu. O le mea langa atu iai fai le mea fai le mea. Ai pa pula iai mata o le maria. O le au wala le na fatatau ia Yesu Kiristo. E au wala lea le fai mai ai le Luka superfitu. Sulima e sumaliva. E ala maifo tatou la uma ma fi au te nei e tau fai umai. E au fi ai ma au nanga i tonu le kalesia. E le anga lau au nanga i le kalesia. Na au sina fa matalama le sa au fai tua e fa matala mai ai le vinga le fi au na i o mai i lona au te lenga muli. Ai tama ai le tala le asa fa matala le fa malo longa le na fai Yesu. Fa mai Yesu lo wali le tosfu. You know what? Yes, where le ako o tabita. Have mercy on me. Na tu mai o mala au tosfu le. Fa mai lo Yesu. Ele ka Yesu ya malo lo to. Pa mai ia na Yesu. O fa ali o to fa tau lama. Pa wana pa ta. Alu lo so le se fu. Pa mai a alu lo fa nga malanga ni. E vai tu lo wali yo. Wala ai o mani la to le pela. Ma la to le pela. Pa mai o le tala le I pe to le tau. E to atasi la tangata le mai. Na to e fo ia alu fa fitai e Yesu. Pa mai lo la ia lo fa talanga lo fa I fa talanga Yesu. A fe o fea to ai a le sa na o mai a to tasi le to fo ele ai se tasi na o lo male o sa mai la vam talanga a Yesu ina o fe na tu la ia ina wa e o la fa to tu le kalesia le sa patine o le fi au le fia mai mo tanto o le bingo lo to tu lo tu ma pe a uma te fa o lo tali le na te fa tai le tu o lo fa o tama o mai mo tanto. Amen. Ele o ngalo wenga fa vi ai tato. Ele o ngalo wenga je lo ai oi. Ele o ngalo wenga ai mai tanga to ai fa le tiri. That is good. Ele nei a ole ne sili mata. Wa e sau sa patine. E tele o sau te to tuli mai fa tai le tu. We are saved by his grace. U fa lo nei tato. O le tato o mai mare su mai maru sau le sa o mea uma e te silafia te whaia sapa. Le ara o nangu. O le tani le nā. O lau whawhitai le nā. A le na sau e le rilea. E le toi sau whawhitai le Yesu o pe sau whawhitai. Pau na sau e Yesu. Whawhitai o whamalo roi nā. Whamalo Yesu te roi. Alu nasa e oti. Ua e ora. Whai unga pau. Whamai Yesu o te tarea te te ia. Tula ira e mānu. Ua e ora e lau whatutua. Ua lai tātou. Ele stala leina mo tatou sa patine. O mea uma tatou faia, o mea e ana lau tau tua, la se mae maro e auna lea tua. Mea tua, o te faia mea uma, o te whawhitai tua. O wā e whaoleina, o wā o tātā sana. E tā ua, le tatou whai malanga ma Yesu Kiristo. Tā ua, le tatou malanga whatasi ma Yesu. E ala e whai, pausi eina lea tua o loso i fu. Mea to e whaia se apatanga whau mo tatou. Pauta o te tuatu le whaititoa, tutu iatu, ai se tasi e whaalongo e lo leo. Tala mai le whaititoa. Te ulu whare atu i e te eo, ma te tari sua foi mai, o a foi mai, o i foi mai. Mai Yesu, o lo tutu Yesu le whaititoa, o lo loto mo lo whina. Sa patinei tato foi ma le nganga whawhitai. Whawhitai e le tua mo fo matu tato mea longa tāre ni wamama. Whawhitai ai, e ngā ruenga na sa ruea Yesu Kristo ni tātou. Tere so tātou mawea, ona Yesu. Amen. Whaia whamawina, to whaia mamawita, whaia whaia amen. 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 Whaia whaftai jealous.
tau ni tai au ma ro le ta pengo ma ro le fe au ia o fa ma ina le kalisia ni tai au la fo ia ma ro le fe au ia o se fa yan o ta ta ni sapat ia o lo ia le pa ia ma ma ta tu kalisia ta tu lai ma fa ina sa uni ma la mo le ve ina se la o lima o lu ma pa tai Waftai wa mochinoa wa vanua le ala mo matou le laki mai ola e whawala. Waftai e suke wiso e wala na e saudia. Ke avea i oe mo matou tongi ola tongi ina le ansala e matou. Ai whawangoa le ala mo matou. Le ala wa fofulama tapa. Le ase ma inga matou te au au matuai e tui na mai mo matou. O lava lea le iyo se ne matou te whaftai e tuai. Le ala le tau rama na e saudia mo matou. Matou loa e ie nei tai au, moni nawa o le ala le moni maleo, o umana e tūni mai i a whao onga mai matou. Matou te watu ai i lumo o le lana o whai. Pama ngaro o ona pia pere o sa whale ringa na whao, i ofo i ai i ie le tu mai mare i loa e ale o tuina mai. I au whitia o le api o tono no walo i Yesu Christo. Pama i mia le tu muli mata pia tu alo i kalesia, pama mia le o au tua mare ai. Se fua sia o matou mafutanga le netai ia le anga le leia la fiu. Tai atu i matou, no fuanga meo nofo malmoa, ma sili ai nana matou famu hino o Yesu Christo. Nei si o famu malmoa. Amen.